سلاف ڕێز تەماشەوان هێژا بولتەنە دەمەژمێر شەشە ئێوارێ ئەزێ ژوارە پێشکەشکم و vێن و چەمێ دەست بە بولتەنە خوا بکەن لە ئەفرینە ڕۆژاوای کوردستانی دوماین تەقییاندا ئەنجامە وان تەقیناندا چەکدارێک هاتە کوشتن وڵاتیەکی دنجی بریندار بوو ji derên agahdar ji nava Efrînê ji arkera da nazanîn komayînek li gundê Basûtê yê navçeya Şêrawe bi çekdarekê de teqiya di encamê de hate kuştin ku ew çekdar li Cindirêsê karê xwe dikir. Jalê xwe ve ji dereke taybet nîşan bûyekê da ku kesekî nenas mayînek avêt cihê paşme û gemarê li dwara mara tê û reviya piştî mayîn teqiya welatiyekî sivîl birîndar bû lê heta niha nasnameya wî nehatiye diyarkirin. Zarokekî 15 salî jalê çekdarên bi navê ciwanên şoreşger ve hate revandin. Ciwanê bi navê İmad Mihemed Osman beriya çend mehan jaliyê ciwanên şoreşger ve hatiye revandin û heta niha çarenivîsa wî nediyar e. Bavê İmad diriya arkêre dixwaze hewara xwe bigihîne aliyên peywendîdar û hemû rêxistinên mafê mirovan ji bo vegerandina kurê xwe yê temen 15 salî. بله تماشاوانên hêja niha jî em ê yekser berê xwe bidin birêz Mihemed Osman bavê zarokê revandî yê bi navê İmad. Dem baş apê Mihemed kurê te çawa hate revandin? Em dixwazin tu bêhtir ji me re behs bikî. Kurê me emrê xwe 15 sol. Belê. Çawa hat revandin? Kengî hat revandin? Bu katê pêş mehan e. Kurê me ji mor rêket hot. O da kobanî o pêkete minet. Çima cem ciwan e. Migo kop lawkê me wan da biye. Bu necamiye. Dero çû, sero çû, çaro çû. Yew lawkê me kula çi em dema ma isabet koba da hats cem heye koba da heye. Charjî kirin heye cem gişî heye. Yew mere bir cem cewed mere bir cem. Em lê negerin. Bu necamiye. Gadebî bir sistem mere were em sere bêjin. Çima ter deme. Çima yapake. Derek bernado. Kasekî mir nagoy. Bu işe me ciwan tune. Az bir va ciwaniş kudar katna. Az fabrik va ciwaniş kudar kat aske peka mesulî wan bibîna. Mesulî wan kiye aske bibîna. Debe mesulî raba milokar. Me nal ku ki mesulî. Debe her çar bigara. Baş te çawa zanî li cem ciwanên şoreşger e? Şebeke qutbu. Birêz Mihemed pirsa min ew bû. Şepas pêkat. Te çawa baş e te çawa zanî ku li cem ciwanên şoreşger e? Az pêkatin çad şexsal mir nagod. Şoreşgera. Yani şoreşgera. Az pêkatin gol cam talê mir gol cam ya. kê bi tara got cem wan e? Alo. Berpirsê ciwanên şoreşger ji tara gotin ku li cem me ye? Gol cam ya. Ya bir da deyka habib deyka hakem bimre. Deyka habib bimre afgana mola ya. Bir cam abi. Tabii irada hadi ya irada zaycuk irada zare çuk. Ne abir 15 sene irada khazare zare irada şiye ne zare. Yani te ew nedî te kurê xwe nedîtiye te telefon pêra nekiriye. No, tista na telefon ne yekî me gotê ne ciwana gotê cam me gotê dawketa cam me li fla dere ya. Tena. Baş e ew ciwanên şoreşger yên ku kurê te revandin e. Nabêjin ku kurê te li Kobanê bixwaye yan birine Qamişlo birine Şehbayê li ku derê niha kurê te? Nabêjin. Az pek pêkat nabêjin. Rast şimdi bana şuba alaqatik memce. Şuba alaqatik memce. Bugün ya لو كان موظف بيه هم كنا في غطاء بقول كده يا. أم بتجيبك قال بلا حربنا. نابج برا. Te berê xwe da berpirsên pê de ew çi dibêjin? Berpirsên pê de çi dibêjin? فهذا بينا إيش ولا قرمة ولا إيش ما إيش ما جوانتنا. Dibêjin têkiliya me eleqata me bi ciwanên şoreşger re tune ye. Tuna. Baş e te berê xwe da kê yani berpirsên pile bilind yên bilind
ين ده پیده ده تو چو جم که والله النظام نيوان نظام بس شما كانتونه شما وزارته حتى الشرطي عسكري جماعة بس الشرطي عسكري شو بيجي بو إيش ما بيتنا إيش ما نينا شداوات تو چو جم قصد آب محمد قصد مسد شما جمعنا شما جمع قسيان لا نيوان نظام بس شما جمع قسيان بقول يا لو كان موظف بيه زمرة بيجي جمع فلان ده أنت ده هاكي بمرة برا ده هاكي بمرة أنا برا نبي بس دما کو زارو که ته هاتی رواندن لکودری بو جمال هات رواندن یا اش کودری هات رواندن هات كوبا شو بتنه 15 سالیه کوریته بعض الصالح بله بانگاته پیامت چیه دریا ارکه تو کاری بگینی والله شالوا حسريان مرنا شالوا حسريان شالوا حسريان ما دارك برنادو كذا قابل شو ميجي قول ايش ما بيتنا باشه رسالت چیه دریا کانال مره تو بگینی آلین برپرس بگینی پید قصد دا کو کوریته اشترا ورا وگراندن لا لا ببنا مزنوب عبد جوه حيزان زياده يمذاكر ولا يمذاكر قبل ما وصل دوزار كون نابل لا كوبا ما زار كون دبرها يعني او مزنوب عبد الكلمه كورها الكلمه تا محاوله کرد خو بگینی مظلوم کوبانه والله من محاولة انك نكون بس نكون نيلم از حقيقة ناهلم عم نكون بيجينا بله اما شو جامعة كوبا هنا كون انا كجامعة انا مسؤول او مسؤول شو جامعة يا كو ايش ما بيتنا جوانا ايش ما بيتنا يا شو ايش ما بيتنا سكوت ورا شو له هذا سكوت استنكي هذا سكوت فهمت اليوم بله قالك سباس خلاص محاول كم نابس ساعات قالك سپاس محمد عثمان باوی زاروک رواندی یه بناو عماد کوج بریا چند حیوان لکوبانه هاتبو رواندن قالك سپاس جبو بشدر بوناته چافدریا گشتی ده وزارت براوانیا امریکا ده راپورتک درباره کریارن قصد یین مترسیدار به تایبت به بنچاوکرنا زاروکن بچوک و لشکرکرنا وان لروجاوای کردستان بتوندی ایدانه و شب مزار کرد بەرگریە ئەمریکا دەرباری کریارên hêzên Sûriya Demokratîkên metirsîdar li Rojavayê Kurdistanê îdaneyek rasterast rasteyî qesedê kir. Bi tundî kiryarên wê yên metirsîdar li Rojavayê Kurdistanê şermezar û îdane kir. Çavdêriya giştî di Pentagona Amerîkî de raportek divê derbarê de belav kir. Tê de eşkere kir ku hêzên Sûriya Demokratîk revandin, binçavkirin û leşkerkirina zarokên biçûk de li Rojavayê Kurdistanê berdewam e. Raportê her wiha serbar kir û got ji bilê binçavkirina zarokan li tevaya bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê qesedê baskê YPG zarokan ji nava kampan jê direvîna wan leşker dike. Heman raportê de xuya kirin tevî imzekirina qesedê li ser rêkeftineke navdewletî derbarê qedexeya revandin û leşkerkirina zarokan lê qesedê pabendî vê rêkeftinê nebû hîn jî di leşkerkirina zarokên biçûk de li Rojavayê Kurdistanê berdewam e. Ji alî xwe ve jî Encûmena Mafên Mirovan ya bi ser netewên yekgirtî ve di destpêka vê salê de di raporteka xwe de behsa kiryarên metirsîdariyê hêzên Sûriya Demokratîk li Rojavayê Kurdistanê kiribû bi taybetî berdewamiya revandina zarokên temen biçûk barmanca leşkerkirina wan û tevlîkirina wan di nava rêzên şer de. Di sala 2019 de fermadarê giştî yê hêzên Sûriya Demokratîk Mezlûm Ebdê rêkeftinek navdewletî derbarê qedexeya leşkerkirina zarokan li gele nûnera taybeta amîndarê giştiyê netewên yekgirtî ya karûbarên zarokan û şerê çekdarî Virginia Kambare imze kir. Tê de sozara westandina diyardeya binçavkirin û leşkerkirina zarokên biçûk da lê tevî van sozan û imzekirina rêkeftinê li gele rêxistinê navdewletî derbarê qedexeya leşkerkirina zarokan hîn jî ev diyarde li seranserê Rojavayê Kurdistanê berdewam e. Piştî imzekirina wê rêkeftina navdewletî ji wê demê vewhet tenha ne netewên yekgirtî û ne jî tudam û dezgeheke navdewletî tu raporteke derbarî dawîn pêşhateyên kiryarên qesedeyên metirsîdar bi taybetî derbarî binçavkirin û leşkerkirina zarokan li Rojavayê Kurdistanê belav nekiriye û hette niha jî bêdeng e. بله تماشاوان هجا مخواست ام برای خو بدن لجم شوربکار سیاسی برز عبدالرحمن گلو لی هفکاری مدبیجن نه آمده حتی کو آمده ببه ام جارا کتن برای خو بدن داکو و مجاره لگل گنگشا بکن
روجانا جماره توجبویان به ویروس کرونا لروجاوای کردستان بهتر دبه و جماره کسین کو جیان خوا جدستانه ده برندوبونه ده مترسیک مزن دناوا خلکی ده بلابویه ویروس کرونا لروجاوای کردستان روز بروز بهتر و زیادتر دبه و روزانه بدهن حالتا لطوای باجار و باجارو کن روجاوای کردستان تینه تومار کرن لگوری دستای تندرستی سر به پیاده و بلاف کریه کود دما 24 دم جمیرین بوریدا 15 حالت 9 هاتنا تومار کرن 6 لحسکه 5 لقامشلو و 4 لحرما الشهبه بوی شوایی جمارای گشتیا پیکتین ویروس کرونا گهشتیا 101 حالتان جوان 5 کس جو کرونا باش بونه و 5 کس جی لدورین جیر کنترولا پیاده دا جیانا خوش دست دانه و جعالی خفا آرکه دوسای تشبیین ویروس کرونا دشوپینه و لگوری زانیارین تایبت یم دست آرکه گهشتنه کو بدهن حالات لگنده شیقه مره یه باشور باجار کوبانی توشی ویروس کرونا بونه و گمانه کجماره تشبیین راستقینه جماره تین راگهاندن بهتر دبه تزانین کو بتنه 6 آلاوین پزشکی روجاوای کردستان هنه این کو سروک هرما کردستان نچروان برزانی وکا آلیکاری ج خلق روجاوای کردستان را پیشکش کربون ویروس کرونا دست به سال 2020 و لباجار روحانی سینه درکت و لطوای ولاتین جهان بلاویه و حتی وکا ایرو بهتر 19 میلیون کس لجهان توشی ویروس کرونا بونه و بهتر 12 میلیون کس جی کرونا باش بونه و بهتر جی 700,000 کس به صدمه ویروس کرونا جان خوش دست دانه ولاتی که باجار کوبانی روجاوای کردستان کل هرما کردستان دمینه ج ویروس کرونا چه بویه و باش بویه ولاتی باجار کوبانی بناو زیاد عثمان محمد تمام 43 سالیه خلق گند تعلیقیه لهرما کردستان توشی ویروس کرونا بو و پشتی 24 روزان ج نخوشی باش بو بله تماشاوان هجا امی وگرن لجم میوانی خواه برز عبدالرحمن گلو سیاست مدار داکو مجارا داخوانیا پنتاگونه لگل گنگ شبکن دم باش برز عبدالرحمن سپاس شبو بشتربوناته مخوازن بهتر لسر داخوانیا پنتاگونه راوستن دماکو پنتاگون داخوانیه که بلاف دکه و کریارن قصده دوی دمی ده شرمزار دکه وطایا چه ده و پیام جکیره تینه شاندن دست خوش از دخوازم بیجم وقتی که ام مناقشه مسئله قصدی بکن دوی ام قصد نوکو نوکو یک فتله ام بیجم يعني إيرو برين هاجي مجگو و بلكي قلق شروع كاري سياسي دي بيجن امریکا د قوناغا جهد جدا کرنا پیاده و پیکیکی ده یعنی ایرو او پرچبون او جهد باشقه کرن جهد جدا کرنا کو پیکیکی یعنی قصد جناونا پیکیکی درخی او قوناغ ایرو امریکا دوی قوناغ ده ولسر مثلا یک رزیا مالا کردیشی هر مدگود انوی آستانگی هبن وی پروبلم مزن بن و بلکی او جهب جدابونا کو ما تیوی لسر گیه دایم مدگود بلکی گلک جارا خوین جبی یعنی وی کلفتا وی جهبی لسر آستا کردستان روش آوا عم بیجن يعني إيرو أذكر يارن كودبن وقت تجنيدا زاروكا يعني وقت بريارك دردخن جبو دست لسر كرنا ملكين خلقي يعني أمبيجن مثلا مضايقات أو مثلا كودبن أبحمو زحمتينا يعني أبحمو أذكر يارن كودبن أبو يردبن ين بيكيكينا نين او قصد دفي عملي بنير القصد قصد نيك كتلة قصد قلق سنتري جراني تيدا حاطنا بيدا كرد يعني إيرو دفي ام بزانن هناك يجي قصد بيكيك وقتكو دفرين كردي تسليمي
رژیم تسلیمی قصدی هنگی قصد تنبو بنا تسلیمی PKK کرنا یعنی نوات و دندکا قصدی بخواد PKK يعني امريكا ويقلك وهيزين ديجي ويقلك زحمتي بين حتى كارب البحر باشا برز عبد الرحمن فرسكي قال لك امريكا ضداويه دا بيشتيكو اوقاس استانجي وريغري البيشاوي وكاربا بريا مظلوم كوباني بككي جنافا قصد ياجي جنافا ريفبريا بادي درخينا مشكله عندنا ما هنا كي ولو سبكتي يعني وقتك ام دبيجن قصد دبي ام تجاري نقصد ونعم شاط ونحم ذات ونحمي ميليشيات شكدار وقتك ام روشه ومناقشه بك نابي ام بحثا دولة داگیر کرن کردستان بکن اوانا دولة داگیر کر بان ویزان دلوینی و دحرکینی يعني PKK نبخد شغلي PKK دولة داگیر کر وكو دستك ويد شغلي حمزات يعني وقتك جبولو از دخوازن بينم بينا يعني جبولو وقتك وام دبيجن لعفريني نحم ذاته ونحم شاطه تركيا والعين كردستان سوريا هر تركيا وهر ايران تني PKK اداته ودستكه جبولو دبي هناك ام بنيرينك برف يعني ام نبيجن ولا ابا قصدي سوزي خوا بيجي ناكي وبيجي هرت وريا يكرزيا كردا ان يكرزيا مانا كردا ناجو سريف دكا ام وقت بي ام فشل عندنا حتى كو PKK الكردستان سوريا بلا كس هيفيا نكيكو مصالحة شيبي بلا كس هيفيا لسر يكرزيا مالا كرد جرين ندي يعني نمعقولة انضامي جباتا مركزي يا PKK لقل كرداروني بنابي كردي سوري ابانا ناي خوندن شي نابي تب لقل PKK دروني وتدخوازي مشكلة كردي سوري حل بكي شارة سر بكي انا ناي شارة سر كرم يعني الدخوازن بيجو باشا تفيد متى برز عبد الرحمن PKK خدمتها كيدكي دماكو فان استانجان كيدكا تدبيجيكو PKK بفان كرياران لروجافاي كورسان رادبه داكو دانو صادرين كردي بسر نكهفن باشا دبرجاوديا كيدا كاردكا PKK رسمي ومعلن وراجعان دي خدمتا دولة داگیر کرن کردستانی لدجی تذکره آزادی خوازیه کردستانی کار دکی اوه ثابته لی از دخوازم بیجم کمرو کاربه یعنی وکو هیز کردین سوری وکو هیز کاربن یک دستی تندو تیجیه PKK راوستینن يعني هيكله PKK وبهر في PKK نكاري ارهابي ممارسه نكي نكاري تندو تجي ممارسه نكي وقت كنت يك دستي بشكيني يك دستي يك ستوناوي جبن درخوي بهر في هيكله نكاري زاروقات تجنيد نكي نكاري رواندني نكي نكاري دست سركزني نكي نكاري يعني شرع براكوجي ويتشنا برز عبد الرحمن براكوجي ام تشيروكا براكوجي ما يعزى 12000 عزيزي خدان وهين ام بحثا شر براكوجي دكنا كك والله نشر براكوجي حمد زاروكي منتين رفاندن وقت في الجنجين بالوكالتين استخدام كرين زاروكي من الناتشنا ابانا ام جوان ربيجن ام امريكان ربيجن ام لقل PKK نارونا PKK نريا شارع سريه نلقل PKK ريا شارع سريه نلقل تركيا ريا شارع سريه نلقل ايرانيا ريا شارع سريه لقل يكريزيا قلن كردستان سوريا وحميد بكاتين دبرا كردستان سوري دوري PKK دوري تركيا واردوغانية واخوان المسلمين ودوري مشروعي الشيعية وقد بيسينون. بله برز عبد الرحمن بله داخلانيا بنتاغوني بحثا على كاريات نافبرا قصديو وروسيا دكا باشا برس او كو امريكا جوية كده ترسكو قصدي جهة فيمانيا امريكا دركفا وببا هف بيمان وشريك
جا روسيا ورجيم سوريا دفريدا قصده دو قصدن قصده سه قصدن قصده چار قصدن قصده ترکیه هيا وقصده روسيا هيا يا رژیم بگیری دای وقصده امریکا هيا يعني إيرو وقتكو جميل بايك دبيجي از لإشكال بدانجو سورة دبيجي از للدجي وقري بستا بترول يا هاتي تشيكرن از للدجي وما جبركو بله بترول ملك دولتها سوريا كناب هيزك بتنه قاربه وقري بستا حمزة بكي يعني شيء يعني اف جميل بايك شيء جميل بايك دولتها كورة تركيا جميل بايك پازدار ایران ہے ابانا زانن چه دیویژن و زانن چه دیکن قبول لی او قصدا کو ام دیویژن قصدا سوری یا اشتراکات سوری تی چیکرنج کرد سوری او قصد و لگل هیزن دربی قصدی لگل هیزن سیاسی کردی لهندری کردستان سوری وی کاربن آریکار بن پروژه امریکی روی کاربن وان آسانگا درباس بن تالی ما تالی جبر او وظيفاك وجبوه يعني ام نقطة قالت مهمة او وظيفاك وجبوه بكثير هاتيك كردستان سوري او وظيفة نما يعني وظيفة وينما شغلي بي هات قهرتن يعني نقلك زحمتك ودرك بإيرو بآريكانيا وقد كرد سوري حمي هزن سياسي ين لترساحة كردستان سوري كاردكن بله داوين پرسیار برز عبدالرحمن تو بیجی قصد 4 آلینه هر آلیک به دولت و گریدایه سیناریوین کو هری برچاو ویورن لروجاوای کردستان کیجان سیناریو ویب سرکوه کیجان امبیجن ریوبری یانجی کیجان آلی جبو برجاندیا کردان لروجاوای کردستان ویب سرکوه و تکفه برجاندیا کردان ده از بیجم پروژه امریکی و بسر که بجبر امریکا جهر همه آلین دن بهستره و ام گاوات تکلداریه لگل وان پروژه دکن یان اگر ترکیه اگر ایران آلی کرده اگر رژیم اگر لی دوی کرد ام وکو یک پارچه پروژه امریکی بنجبو ام کاربن فیدیجی بنجبر گلک جارا امریکا تكتيكا امريكي دكبي دجايتيا استراتيجيه مثلا كرديده دبي وقتي كنت نهز بي تنقوت بي في مكاربي چاره سريه جوا دجاتيا ببيني لي هجر كي يان زيده ام يك فرچنا ام جزء بروجه امريكيه الدبرده واصدقائهم بيجم روسيا وامريكا تفاهماتي واد اسك بلندنا ونلدي هذا التفاهماتي وانا ونلدي هذا ليه تكتيك ده ام جهر در ناخن بلكي ام وقت بناي خويا كرنج مبا ليه تفاهمات روسي امريكي حتى داوي هنا ولقل اسرائيل لباشور سوريا تفاهمات بردوامن وحم وقت بريفديشن حميد هبره بريفديشن وامريكا فارشن بله داوین پرسیار هر تاوی ما گوتو داوین پرسیار لی پرسه دکشینه جمیل بایک دما کو داخوینه که وها دبیجه او بسر کجان آلی و بالی ایرانی و یان یه رژیمه چه قاسی دجاتی چه قاسی ما کوپی نابرا ترکیه و ایرانی ده هنه لسر مثلا دوزا کردی یک هلوست یک دنگل يعني هجر دولتها كور لتركيا يانجي بروجيا شيعة مذهب هردو جي إيرو آريكار وبهبرة كاردكن للديجي دوزار كردي يعني جميل بايك تمثيلها هردو آليادكي يعني إيرانا شيعة مذهب ودولتها كور تركيا قالك سباس عبد الرحمن قالو سياسة مدار قالك سباس جبو باش دربوناته بله تماشاوان هجا وکو ما آماجه پیکریه کو نخوا ولاتیه کی ج کوبانه لسلیمانی نشتجیه جبریا چند روزان به کرونا کتبو نهاجی ج چه بویه ج باش بویه ام خوازم بهتر پیرا گنگش بکن نهاجی برز زیاد عثمان محمد ج سلیمانی الگلمنه دم باش که زیاد اگر تجمع بحث بکی نشانین کو یعنی جی تا چه وزانی بود به ویروس کرونا کتیه
والله از کرونا سپح منظم بود هفته که به ایش من به ایش اما چون سیدالیا درمان مخار رن نبود پیش دانالتم چون ما خسته خانش شورش گو کرونا درمان دانه من ادیسا پیش یعنی ناتم چون ما دکتر خاص چون ما دکتر خاص گو کرونا جانی من چونگی مقابل من دیشیان پشتی من دیشه و گرم دوبم آوا حالات که مرد چه بود از پشتی 10 روزه از پیحسیان پشتی ده روژان بریا بله. تو نخوشی بتره هبون نه والا تو نقاشی تو نبود و از بچوم شغله خواه دهاتم تو نقاشی تو نبود و نشکا و نبی و جانی من تا دگرم سرمت من چون سیدالی چون ما حتی که چون خسته خانه گو کرونا یا چون دکتر خاص تو چند روژان ده خسته خانه دما نه از خسته خانه از قبل نکرم تو گوهر مال گرانتی نبکه یعنی المال قابل باشه چه درمان دانت اشتارا چه گوتن چه بخوا چه وخوا والله درمان درزی دانم من و درمان پر دانم من نظام نبی درمان چی بس پر درمان دانم من درزی 27 درزی دانم من دکتر گو بس گو آور جمدی و مخوا آور سار و مخوا پاک بونه گو برا کس نیزکت تا نده یعنی غرفه تی حال خواه یعنی تشتی پاستی را دخون لازمه کسی را نخواه و حالا مروانی چه بود نها روشاته چوه تندرستیات چوه نه صحتات چوه الحمدلله باشم و چون دکتر جی گوت جی خلاص بو و الحمدلله نه باشم باشه که زیاد پر کس هنه حتی نها استهتار خمساری اهمال به و نخوشی دکن تجوارا چد بیجی كاكو وانا نخوشيا يعني لجان من عادية بس كل مريض خام قايد به ما ترسيتيا تنه پر انسان دبي كورونا اشترسانا رقات كوجي بس ترس ورقات تنه برا ما ترسين يعني نخوشيا عادية عرفت كي قيمته خزانه بي فترات 20 روز حتى كنت باست بي و سرما بر مبردجي يعني رونامي سرما حزناك دكتور مرغوب بله وقتی دینه تشتک یعنی باشه بس مری کو ترسینه زیاده شنده داره لازمه مری قناعت ترسینه و نخوشیه که حساب که نخوشیه که ای نخوشیه بله گلک سپاس برز زیاد عثمان محمد ج سلیمانی میوانی بو گلک سپاس جبو بشتر بوناته لسوریه روز بروز هجمارا توجبوان به ویروس کرونا بر به زیدبونی ود چه هری داویجی پیکتنا 65 کسیندن به ویروس کرونا او جیان جدستانا دو کسان وزارت تندرستی رژیم اسد پیکتنا 65 کسیندن او جیان جدستانا دو کسیندن لدورن جیر کنترل خود راگان لگوری آمارن وزارت تندرستی رژیم کوتانا هجمارا گشتی یا پیکتنین کرونا گشتی 1125 کسی جوه هجماره 331 باش بونه و 5 کس جی جان خواه جه دستانه لدفرین جیر کنترل اپوزیسیون سوریه جی دو حالت دن ین توشبونه به کرونا هاتنه تومار کرن لگوری داوین آمارین که هاتنه بلاف کرن که دو کسین دن لگوندوار حلبه به ویروس کرونا کتنه که به یکی هجماره گشتی یا توشبویان لدفرین جیر کنترل اپوزیسیون سوریه ده گشتی 43 کسان جوه هجماره 29 کس چه بونه و باش بونه لشما پایتخت سوریه زاروکه کرد جبر نخوشی کرونا جیان خواهش دستا باوی زاروکه بناو دیار عبدالوهاب سیسو تایبت جار کر راگاند کوب کره وی یه 13 سالی جبر نخوشی کرونا لشما پایتخت سوریه چوبر دلوانیا خوده باوی زاروکه کرد به خوال کامپا گویلان یا پنابرین روژاوای کورستان نشتجیه و زاروکن ویجی لشامه دمینن مالباتا دیار سیسو جشینین گنده خراب رش یسر به نافچه چل آغا یا حرم آلیان لدردورا دیرکا روژاوای کورستانی نه
پشتی تومارکردنا یکم حالاتا توجبونه به ویروسا کرونا لباجار کوبانه روجاوای کردستان ریوبریا پیده چند بریار و ریکارن خوپارستنه جه ویروسا کرونا جبو دما 10 روزان ورگرد لگوری بریارن کواتن استاندن لباجار کوبانه نابه تو کس درباسی کوبانه و گنداواره و ببه یان جی درکوه هروها داخستنا توایا دبستانان و مزگفت و پیمانگهان هروها راوستاندنا سردانان جبو نخوشخانه و زندانان سرباری هند بریارن دن جدرن خوجه دانا دیار کردن جبر درکتنا کریزا سوتمنیه لباجار کوبانه ایدی کمبونن مزن لسر وزگهن سوتمنیه چه دبن کو خلق به دمجمرین دریج لسر دوره رادواستن سربار کرد کو پشتی راگاندنا یکم حالتا پیکتنه لباجار کوبانه قربالغ زیده لباجر چه بوید لسرانسری روجاوای کردستان قدغه چونو هاتن یاگشتی جه آلی روبریا پیده و هاتی راگاندن کو تو پابندیک به بریاری و تونیه تفگره خلق آساییه. بله تماشاوان هیجان هاجی از برای خوب بدم میوان خواهد دکتر عبدالرحمن مشو پسپور دلو هنوان دم باش دکتر ام دخوازن تجمارا بحث بکی روشا کرونا لروجاوای کردستان گشتیه چه آسته؟ دم باش ما مستا افتشتاغو نها وقوتي وقو صد ويكا ام باوريا ما انه زيدي يلو بقلكيا بلكي 500 جهايه بلكي 1000 جهايه المنطقه ما في الشمال شرق سوريا بيكتنا اعراض اي كورونا بس اجهزه نين ام بكشفين قال لك جيتنا عيادين وتنا مستشفى ما ام بجنواني اعراض اي كورونا انا كه تحليل شكل بينا والله اشناك ويمكن حجزه وعائله منه كنت منه حاره منه شاطر وجا دكتور دكتور عبد الرحمن دكتور فهمدي هاتا برين اگر دست بي كده تو بحث بكي تشتا قونها وقو صد وياك جهانه باهترام بله وعالم تينا جمع عيادتين مستشفى عم بجنوا اعراضها كورونا انا كامش تحليلاتها شيء بدهم PCR والله ام شيناكن وكورونا جنب شيناكن ومع عائله مو واهلي مو دوستي مو قلبي ما حمك حاصلين وشادر وجا عم بتشيناكن ابخو اعراض كورونا قالك منطقي هنا وحتى هاد الشاتي شخصات دو صدق يا بس باوريا بلكي 1000 جهه وبهتر جهه صدم افهموشي نتيجه صدم چه دكتور هجمار مازن بويا يعني برياكو بيودي بتر ورا برين تبحث كرت اقول اگر هي 1000 كس جي بي كتبه اد ب 1000 وبلكي زيدي 1000 جهه افنا عالم قالكي سفك دبي هي حتى انها باوت لكن كورونا هي منطقي حتى انها عزاي خوقت نكرنا حتى انها جامي قط نكرنا حتى انها سردانشي خوقت نكرنا حتى انها تشني جفاتي هفدو سوكي شغلي صبحها وكعدتي سوكا ما بدي هيا عالم يعني او جرعاتات كبيش يقولوا عالم على خدها ماي عالم على خدها ناميني انت خوازنا عالم على خدها بمن العالم يكي بكخي ما لا خدها بمن اختلاط ونكي عم بجنوا شقا بجنوا نيجي كسك بيا مناكي كانه كورونا وكا تشكي خياليه حتى انها ملت باوت لكن كورونا هيا يا سبب أبا باشه حتی چه آسته نخوشخانه روجاوای کردستان و کاربن وان نخوشان و حوینن ثاني يك مستشفى روجاوای کردستان نمهيئة قبولا نخوشي كورونا بكي جهازي منفسي الفيدي نينن وكورونا بخوشي درماني حتى انها نينا
بله بلكي نبجي بلكي صالك دون سيد يجي درمانية بدأ كذي تشتا أم كاربن أم حماية خبكن أم تباعد اجتماعي شي بكن أم لبكا بخنا دسي خدا أم كماما دينن أم معقمات استعمال بكن أم با مناسبات إخوة بتليفون بمشينن بفيسبوك بمشينن رسالات هفدو بشينن قالك مسنجم هفدو يعني أم حماية خب بكن جو اف ايش نوي زاني جو اف ايش ولي بك هذه المنطقه ماذا فيش تلقى منها عم بينن يا بلكي نبي منطقي بقى به يا شكل بيرا يا ضغط بيرا يا سرطان بيرا يا ربو بيرا يا عملينا مظن يعني قالك فئات الجمع هنا بجنا العوامل الاكثر خطوره افها علاتها لو بسمد ولي يعني قالك خراب سرما باعتبار درماننا ومستشفى من مستشفى وكي امريكا وصيني واوروبانا بله اگر ام بحثا فحصان بکن پشکرین روژه چند کسارا تینا کرن تینا چه کرن اشتر بيشب يعني حتى بري درجة 126 فحص نوت شيبونا حتى نها يعني قال لك فحص شينا بدي جهازات تانينا و5 مليون انسان شرق سوريا رجعنا 5 مليون انسان تدنا حتى نها نو صد انسان صد ويك انسان نو تحديد شيء بوي قلت لها في ابناء بيرها از متاكد قال لك هنا جهاز نين بكشفيني جهازك بي سي ار نو كردستان بينجي دي شياندنا هي الاوجي دس بينكي لبكان دو هزوف شياندون او هبط شغلن يك القام شو يك الحسكه هي حتى بينجي دي شياند هنا شغلنا هي خاصه دربين يعني امي قال بشخصين بس شيلتان جملتها چیه که گوزانب اعرابی کرونا جبر یبچوک مزه زانن اعرابی چنا که کازوایا بهنا وقتن دبی لاشیوا گرانا حرارت سروانه لیبی واشین دبین یب خوزانبی یا قشت مالا خدرونی ده اسبوعه او نهلی مزارفی پیب کفن و نهلی بنقل کسی و کس نشی جمجی یگو کاربی خو کاربی قاعدمی چه انسانی اعراب پیره هی لازمت مالا خدا او فهم بكي انه بو جهه نقلادني وانت خطوط بخوجي ايتين الجمع يك بنقل ما امد نخلكي امجي نها ام كمامات دينن ام لبكا دينن ام صدريات ام جلال ام كلكي خو عصيت كنج بو خاطري انا خوش نديما امي ببنا مصدر نقل هناك ديلا بله قالك سباس دكتور عبد الرحمن مشوب بسبورت دلو هنافان قالك سباس بو باشتر بوناته ده تقینا بیروت ده یا کوبریا هفته که رودابو هجمارک ج کردان جی بریندار بونه لگوری زانیارین بردست آرکه کتنه کده انجام تقینا کل بندر لبنان ده روژا 4 و مهده رودابو 24 کرد کوپرانیا وان کردن روژ آوه کردستان نه بریندار بونه و سربار کرد که روشا بریندار که جی پر خرابه و جیانا وی جی ده مترسیه ده جبر گرانیا برینین وی لگوری که هاتیه بلاف کردن ده انجام و تقینه ده بهتری جه 105 کسی دراوان ده 43 پنابرین سوری جهنه جیانا خواهش دستانه و نزدیکی 5000 کس جی بریندار بونه. هفدم ایش و آزارن ولاتیان و زحمتیا دبار جیانا روزانه خوندکارن لروجاوای کردستان ین پولا نهان سرکفتنه که هجا به دست و آنینه کوده خوندکارن باجارن قامشلو و حسه که این روجاوای کردستان یکمین لسر آسا سوریه درکتنه. لروجاوای کردستان هفدمی زیده بونا ایش و آزارن ولاتیان زحمتیا دبارا جیانا روزانه خوندکارن وی جکرو کچان دبدس خستنا سرکفتنین مزنده لسر آسا سوریه بگشتی بردوامن. پشتی انجام پول دوازدان یه آستاناوندی آنگو بکالوریا به هر دو شاخن خواهی انزانستی و ویجهی خوندکارن پولان هنجی سرکفتنه که هیجا جدی و باو و باجار و گلی خوره بدست و آنین. لگور شوپاندنار باز نیوز بشکی برفره انجام پر باشو پلین پیشن بدست خستنه به دهان خوندکار جهجمارا گشتی یا پلیان نیزیک بون به تنی 1 تا 5 خالان جدستانه. لینو چیا کو کیف خوشی دناف خلکی روجاوای کردستانی لهندورو دروی ولایت بلاف کریه ده خوندکارن قامشلو حسکی پلیا یکم لسر آستا سوریه بگشتی بدست خسنه 310 جی 310 بدست خسنه لگور رو پلوجی درن خوجهی بلاف کرنه هر ده خوندکارن قامشلو حسکی این یکم لسر آستا سوریه درکتنه اون نور الفرح اکرم محمد باجار قامشلو تاخ اربویه
أركو إبراهيم أبل حق باجاري حسكي أنس محمد إدريس باجاري حسكي حسيبة أحمد سلطان باجاري قامشلو حنين باسل تلاوي قامشلو طاخة غربي دومينيك جورج جبرو باجاري حسكي سدرة إدريس أحمد حسكي فيريل نصار فرجو باجاري قامشلو لجين عبد الكريم الصويلح باجاري حسكي ومحمد علي نهاد علي باجاري قامشلو لگور وزارتا پروردهیا فرمیک و سر رژیم سوریه و 58 خوندکارین آستا آمادایی آنگو پولینهان پله یکم لسر آستا سوریه دسخسنه 15 جوان لشامو گندواری وینه 2 خوندکار لسویدای 2 لحمصه 2 لحمای 6 لحلبه 7 لادقیه 14 جی لترتوسه 10 خوندکار لپارزگاه حسکینه جوان 5 خوندکار زاروین قامشلونه بریا دمکه خوندکارین آستا آمادایی جی آنگو بکالوریا دو روجاوای کردستانی بگشتیو به تایبت لقامشلو حسکه و عفرینه انجامین پر باش و پیشن بدسخستن هجمارکی جوانجی ده پلای یکم ده لسر آستا سوریه جه خواه گرد تبلیکوری و بریا پیده گلک بریار و گریل خوندنا پرانیا خوندکاران لدبستان فرمیین سر رژیم وکریا بتنی حول ده ریبازن خواهی خوندنه لسر خوندکاران بسپینه بکوت دام بیدانک فرمی ریبازن ویج آلی رژیم و یانجی تو آلیکی دن هبه لگور روشا زحمت و آزارین ولاتیان زاروین روجاوای کردستانی جعفرین طابقا مشلو شهیک اخسنت دلی هر کسی کرده دناف ده مالباتین خواه علی عمر بله تماشاوانین هجان هاجی از بری خوب بدم ماموستا شکری یوسف جه قامشلو باوی که زندی لگلمه دم باش ماموستا شکری وکو در راپورتا مدجی هاتیه که بدهان خوندکارین کرد آستا یکمین لسر آستا سوریه بدست خواه آنینه اون چاوا وان پیروز دکن سپاسیا قناتا ارکتم راستی ایرو اب تشتي قوتشي بوي لروجافا تشكي قلكي مزنا بيروزيت كنش حموم لتي روجافا يا دي نهي هيفاد هذا راستي حظر دست بيكت الجمع القامشلو مدرسة الجمع سكنين أصلانجي كبتشكي زحمت بوشتلابارا لمكاريبو أم فيتشتي بكن أم سرب سكنن بريا تليفونا بريا واتسابا بريا تواصل اجتماعي بخوك هاندا طلابة ومكاري أم بتشكي فاطلابا بيش بخن باشا ايصال يعني هن اصلا كاري هبون لبيش خوندكاران يعني برس هناك ايصان بون تشتكي وهبو بلي باعتبار افجك حظر بلشي نهي هيفادها راستي حظر جمع القامشلو بلشي هنجي مدرسه ساكنين طلابجي ساكنين بس الفيديو تشتكي اعتماد طلابي قامشلو او روجافا حموجي سر دوراتها سر مدرسه او تشتيولو زيدين نمايا سر مدرسه يادي او بيستو سي هيفاسيا حظ وقت بيجي حظرا دي بلشي او مساكنين تيدا افجي بشكي زحمتي واصلا هبو راستي بني امتحان طلابه تقريبا هيفون نيفيام ساكنين قالك طلاب هبون نقهانا وقت بيجي انه كتابي خو خلاصكن او منهاجي خو خلاصكن باشا صاله ب وخوندن بكردي به اوي تشوا اف خوندكارين كونها بزمان عربي خوندن اوي تشوا يعني تشارنفيسا وان وي تشبه از بيجم بيقومان دم مدرسة رجيم يجي فكرينا رخي رجيم از بيجم ناينا قرتن لأنه مدرسنا هنا أفزيدي 4 صالة و 5 صالة يا رخي بريا خسرهاتية قرتن رخي رجيم يجي مدرسة وهنا استيعابات طلابات كن وقالك جوانا رخي مربع الأمنين راستي يعني ويكاربن استيعاب كان ما مستشكر او خاص خوندکار ین پولا نهان يعني دخوازن بخوینن قالك جوان هنا دخوازن دبيجن كو ريبازا بيده هن اعتراف دان بيدان بيناتي كرن او دبستان كو هر دبستان كو دبحث دكي وكاربن فان خوندكارن استيعاب كان بله بگو من بجم زیدی مدرسه شغله 4-5 مدرسه رخي فيالينا ورخي تخي عربستانا حارطيجي 4-5 مدرسه هنا بجم طلاب كارن خو بگيني دا وبرينها مقوتيه راستي بلكي اصلا جيت من مدرسه ده باعتبار انها كورونا ووضعنا خوشيه بلكي اصلا جهبي جوكي دي بجم نا طلابي كارب خو بگينا مدرسه رجيمي بله داوي برسيار ده خوندكار لسر آستا پارزگاه حسکه
یکم آینه باشه پارێزگا حەزەکێ یەکەمە لەسەر ئاستا سووریانی یان هەن پارێزگاهێندن هەنە خوندەکار ژوێ بهترانینە نعم از بيجم السراستا سوري راستي زاروكما ايروج اعضاء بسركتنا كجلكي باشبو بيجم مستقبلكي باهرج بطلبي مالي اطلبيغو كداوا كرين اف راستي ام قلكي تعبين الفيدي روج اعضاء جالي استنجيا خوندنيفا وجالي نخوشيفا وولوجي زاروكما بسركتن وام دشنو السر خيربي وتشكي قلكي باشا بله ام جي جالي خوفا وان خوندکاران پیروز دکن تفی روشا خراب تفی روشا کرونا تفی نبونا الکتریکی تفی روشا زحمت کو اف خال به دست خوانین گلک سپاس جبو باشداربونا تمام مستا شکر یوسف جه قامشلو بله تماشاوین هجاب وی آوی ام گشتن داویا بولتنا خوا هر شادو بختور بن